ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Bufaransa nyuma yaho ejo ishyaka rigendera ku matwarakaze iburyo muri politiki rya Rassemblement National rije ku mwanya wa mbere mu cyiciro cya mbere cy'amatora y'abadepite. Bake babarye muri politiki barimo kugerageza kuribuza amahirwe yo kwegukana ubwiganze mu cyiciro cya kabiri. Israel yarekuye umuyobozi w'ibitaro bya Al-Shifa byo mu ntara ya Gaza nyuma y'amezi arenga 7 yarashize imufunze. Turajya no mu Burundi aho uyu munsi bijishije isabukuru y'imyaka 62 ishize iki gihugu kibonye ubwigenge. Tufitiye kandi n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino kibanda ku irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi mu mupira w'amaguru. Muri aka kanya ho biryibuka burimo gukina n'Ubufaransa mu gushaka itike yo muri kimwe cya kane. None mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngiyumva maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Mu cyemezo gishobora kugira ingaruka zikomeye, urukiko rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanzuye ko Donald Trump afite ubudahangarwa bwo gucibwa urubanza ku bikorwa yakoze ari mu kazi ke nka perezida, ariko ntabwo afite ku bikorwa yakoze ku giti cye. Trump avuga ko ibyaha aregwa byo gushaka guhindura amajwi y'amatora yo muri 2020 nta gaciro bifite. Yavuze ko rero icyemezo cy'urukiko ari intsinzi ikomeye kuri demokarasi, ariko umuvugizi ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza perezida Joe Biden yavuze ko Trump atekereza ko ari hejuru y'itegeko. Umwanzuro w'urukiko usobanuye ko ibi birego Trump aregwa bizatinzwa kugeza amatora yo mu kwezi kwa 11 abaye. Abakandida barenga 150 bo mu mashyaka ashyigikiye perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bari mu biganiro bigamije bivanye mu matora kugira ngo mu matora y'abadepite y'icyiciro cya kabiri ateganyijwe ku cyumweru. Barabikora mu gushaka kuburizamo ishyaka Rassemblement National rigendera ku matwara akarishye ya politiki gutsindira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko nyuma y'intsinzi yaryo idasanzwe mu cyiciro cya mbere. Ibikorwa byo kwigaragambya byo kwiyamamaza nako birarimbanyije. Umwe mu bakandida yavuze ko bafite iminsi 7 yo kubuza Ubufaransa kugwa mu cyo yisakaga. Umuyobozi wa Rassemblement National izwi nka RN, Jordan Bardella, yagaragaje icyizere ko ishyaka rye n'andi bafatanyije bashobora kubona ubwiganze busesuye. Yasabye abarishyigikiye gukomeza kuba maso. Hagati aho abanyapolitike mu Burayi bakiranye ku buryo butandukanye amajwi y'ishyaka rya RN. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage yagaragaje impungenge kubera ko ishyaka ribona Uburayi nk'ikibazo aho kuba igisubizo. Ni mu gihe Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yatanze impuruza ko ari ibintu biteye inkeke. Sinkeneye kubwira uwo ari we wese uko Uburayi uzamera niba mu gihe runaka abantu bazafata ubutegetsi bazaba bashyigikiye Putin barwanya Ukraine, abantu bidashidikanywaho yuko bakoresha ubutegetsi kugira ngo bibonere amafaranga, abantu bafite urugero rwa demokarasi idashobora kwemerwa, banze gukurikiza umuco wa demokarasi Uburayi busangamo. Ibi rwose bitangiye kugaragara ko biteye ubwoba cyane. Ariko Geert Wilders, umuyobozi w'irindi shyaka rigendera ku matwara akomeye mu Buholandi, yishimiye cyane iyi ntsinzi, ashyira ku rubuga nkoranyambaga akamenyetso k'umutima n'ibizigira by'akaboko cyangwa se biceps. Umuyobozi w'ishyaka rya Labour mu Bwongereza Keir Starmer yavuze ko amajwi yerekana ko abanyapolitiki bagomba gusubiza abaturage barambiwe.
umuyobozi w'ibitaro bya Al Shifa i Gaza wafunguwe nyuma y'amezi arenga 7 muri gereza ya Isiraheli yavuze ko yakorewe iyicarubozo rikomeye. Dr Mohamed Abu Salmiya n'umwe mu bafungwa b'abanyapalestine 50 bagaruwe i Gaza. Isiraheli ihora ihakana gufata nabi abafungwa kandi urwego rw'amagereza ruvuga ko rwakoze ibinyuze mu nzira y'itegeko. Ifungurwa rya Dr Abu Salmiya ryateye impagarara zikomeye muri Isiraheli aho abaminisitiri n'abashinzwe urwego rw'umutekano bari kwitana ba mwana. Benny Gantz wahoze ari muri guverinoma yavuze ko ibi ari ikosa. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu we yavuze ko urukiko rukuru rwa Isiraheli rubifitemo uruhare. Ibihugu byo mu karere ka Karayibe biri kuburira abaturage babyo kwitegura by'igitaraganya inkubiri y'umuyaga ikomeye kandi ushobora kwica mu gihe ukomeje guhuta ubegera. Abakora mu iteganyagihe baravuga ko uyu muyaga wo mu bwoko bwa hurricane ushobora gutera ibyago bikomeye. Inkuru ya Will Grant muragezwaho na Jean Claude Mwambutse. Abatuye ibirwa bya Karayibe ubu biteguye amasaha ari imbere ashobora kutaza kuborohera. Muri Barbados ibihumbi by'abaturage bahawe amabwiriza na guverinoma yo kuva mu mazu yabo no gufunga ibikorwa by'ubucuruzi. Iki kirwa ni icyambere mu karere kigiye guhura n'ingaruka z'umuyaga udasanzwe wiswe Beryl, ubu wamaze gukaza ubukana ukagera ku rwego rwa 4 werekeza mu burengerazuba. Abashinzwe ubumenyi bw'ikirere barateguza ko uyu muhengeri ushobora guherekezwa n'imiyaga idasanzwe ishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 130 mu isaha. Iyi nkubi y'umuyaga Beryl ibaye iya kabiri muri uyu mwaka. Abahanga bakaba bavuga ko uyu mwaka ushobora kwibasirwa n'indi myinshi nk'uyu. Urukiko muri Pakistan rwakatiye umugabo gufungwa ubuzima bwe bwose kubera gufata ku ngufu uwo bashakanye uri munsi y'imyaka y'ubukure. Rashid Ali wo mu ntara ya Khyber Pakhtunkhwa yahamijwe ibyaha byo gufata ku gahato umwangavu w'imyaka 16 amujyana mu nzu ye amugira umugore. Abanyamategeko be bari bavuze ko uwo mwangavu yari umugore we wemewe n'amategeko bityo ko ngo uwo bunganira nta cyaha yakoze. Inzobere ariko ziravuga ko iyi ari inshuro ya mbere umuntu ahamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu umugore we muri Pakistan nyuma y'impinduka zakozwe ku itegeko mpanabyaha mu gihugu muri 2021. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Faransa ho abadashyigikiye ishyaka rigendera ku matwarakaze y'iburyo muri politiki Rassemblement National ryaje kwisonga mu cyiciro cya mbere cy'amatora y'abadepite yabaye ejo ku cyumweru bari mu kugerageza kuribuza amahirwe mu cyiciro cya kabiri kizaba mu cyumweru gitaha kugira ngo bakaba barimo bishyira hamwe kugira ngo ritazatsinda. Mu duce twinshi abakandida baje ku mwanya wa gatatu bo mu mashyaka y'ibumoso muri politiki n'agendera ku matwara yo hagati biyemeje kutaziyamamaza kugira ngo babashe gushyigikira umukandida umwe rukumbi ufite amahirwe yo gutsinda ubushyaka rya Rassemblement National. Agaciro k'imigabane ku isoko ry'imari ryo mu Bufaransa kazamutse bitewe n'icyizere gihari ko iri shyaka ritazabona aho bwiganze bw'intebe mu nteko nyuma y'icyiciro cya kabiri cy'amatora. Ni inkuru ya Hugh Schofield mugezweho na Nina Iradukunda. Umugambwe wa Rassemblement National ubandanya gushigikirwa ejo waronse cya gatatu c'amajwi yavuye mu matora. Ivyo bigatuma umugambwe uruta yindi mu Bufaransa, ariko ntibisigura ko uzoshobora gushinga leta inyuma y'igice ca kabiri c'amatora azoba ku musi w'Imana uza. Izindi nani zibiri z'imigambwe, imwe igendera ku matwara yo hagati ishigikiye President Macron n'urunani rw'igendera mu matwara y'ububamfu rwa New Popular Front bareko barakora ibishoboka vyose kugira bakuremwo abagendera ku matwara y'iburyo bahamagarira abantu gutora kudashigikira umugambwe wa Rassemblement National. Ivyo vyose bizogabanya amahirwe ya Marine Le Pen niwo basangiye kurongora umugambwe Jordan Bardella yo kugira ubwiganzemo n'amashinga amateka. Ibi birasubiza icizera amasoko yatinya leta igendera ku matwara y'iburyo, ariko ayandi mahitamwo ukudadaza mu nama nshinga amateka aho atamugambwe n'umwe wiganje navyo ubwavyo ntibibuzemwo intambamye. Inkuru ya Hugh Schofield. Tukomereze mu burasirazuba bwa hagati ho umuyobozi w'ibitaro bya Al Shifa muri Gaza yari kuwe nyuma y'amezi arenga 7 afunzwe na Isiraheli. Dr Mohamed Abu Salmiya yavuze ko abanyepalestina bafungiwe muri gereza za Isiraheli babayeho ubuzima bubi cyane batari barigeze bahura nabwo. Igihe yafatwaga ingabo za Isiraheli zavuze ko hari ibimenyetso byerekana ko ibitaro bya Al Shifa ayoboye Hamas yabikoreshaga nk'ahantu
ihuriza ibikorwa byayo bijyanye n'intambara irwana na Israel. Ibi Hamas n'ubuyobozi bw'ibyo bitaro babihakanye bivuye inyuma. Abaminisitiri n'abanyapolitiki benshi muri Israel bamaganye irekurwa rye. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Ivete Kabatesi. Dr. Abu Salmiya yemeza ko bamwe mu bakozi bo mu nzego z'ubuvuzi bafunzwe na Isirayeli bapfiriye muri gereza bazira ibikorwa bibabaza umubiri. Mu kwezi kwa kane, Dr. Adnan Ahmad Al-Bush wari ukuriye serivisi y'indwara z'amagufa mu bitaro bya Al-Shifa ngo yaba yaraguye muri gereza. Dr. Abu Salmiya yanavuze kandi ko imfungwa z'abanyapalestine bibasirwa no gukozwa isoni gushingiye ku magambo ndetse no ku mubiri kandi bakima ibiribwa n'amazi. Ibirego nk'ibyo byo gufatwa nabi byakomejwe gusubirwamo n'ibihumbi by'abanyapalestine bafunzwe kuva intambara yatangira hagati ya Israel na Hamas. Urwego rw'amagereza rwa Israel rwatangarije BBC ko rutari ruzi ibivugwa na Dr. Abu Salmiya, ariko rushimangira ko abagororwa bose bafatwa nk'uko amategeko abiteganya kandi ko abafunzwe bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego. Uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel Benny Gantz nawe yunze mu ry'abandi banyapolitiki bo hejuru anenga ifungurwa rya Dr. Abu Salmiya, avuga ko guverinoma irekura abakekwaho gucumbikira abagize uruhare mu gitero cya Hamas kuri Israel mu kwezi kwa 10 umwaka ushize yagombye kwegura. Dukomereze mu karere k'ibyaga bigari aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatashye stade Amahoro ivuguruye nyuma y'imirimo yari imaze igihe ikorwa yo kuyongerera ubushobozi. Muri umuhango kandi umukuru w'u Rwanda wari kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika Patrice Motsepe yavuze ko urubyiruko rubonye uburyo bwo kwigaragaza. Stade Amahoro ubu ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 bicaye neza kandi ikaba iri ku rwego mpuzamahanga. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu muhango mugufi wo gutaha iyi stade imbere y'abantu benshi bari bayuzuye, Paul Kagame yavuze ko iki ari igikorwa gihaye amahirwe urubyiruko rw'u Rwanda yo kugaragaza ubushobozi rufite. Kagame yavuze ko urubyiruko rw'u Rwanda ari urwa mbere ruzungukira muri iki gikorwa, ariko kikaba gishobora no gufasha ibindi bihugu bya Afurika. President of CAF, my brother Patrice Motsepe. Nashimira Perezida wa CAF, umuvandimwe Patrice Motsepe na Perezida wa FIFA Gianni Infantino baduteye umuhate wo kubaka igikorwa nk'iki cy'umupira w'amaguru. Bakoze byinshi mu gufasha u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu vya Afurika gushiraho ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru nk'iki kugira ngo urwaruka rwa Afurika rubone aho ruzamurira impano zago. Iki gikorwa kizotuma turushaho kugumana impano zacu aho kugira ngo buri gihe baje hanze. Gusa abantu bazokomeza kugira uburenganzira bwo kwerekeza aho bashaka, ariko bashobora no kuguma hano bakazamurira impano zabo. Stade Amahoro yubatse mu mujyi wa Kigali ubifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 mu gihe risanzwe itarenza 25,000. Uretse kongererwa ubushobozi, iyi stade yubakanywe n'ikoranabuhanga rya none kandi iratwikiriye yose. Ubwo yatangiraga kuvugururwa n'ikigo cya Suma cyo muri Turkiya, abategetsi bavuze ko izatwara miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo yatangiye mu mwaka wa 2022 ikorwa vuba vuba, bivugwa ko izakira igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho. Gusa mu cyumweru gishize abari bategereje kubona ibihangange bashubije amerwe mu isaho nyuma yaho bitangarijwe ko u Rwanda rutacyakiriye iki gikombe. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda ryavuze ko iyi mikino itakibereye mu Rwanda kandi ko rwabyumvikanyeho n'abayiteguraga. Gusa irindi tangazo ryo ryasohowe n'iki kigo cyateguraga iyi mikino ryo ryavuze ko icyemezo cyafashwe n'uruhande rwa leta y'u Rwanda rwonyine, urundi rutagishijwe inama. Iyi Stade Amahoro iriho kuva mu myaka za 80. Amakuru akavuga ko yari yubatswe ku nkunga u Rwanda rwahawe n'igihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe Stade Amahoro isa naho cyari cyo gikorwa remezo gihambaye cyari cyubatswe ku butaka bw'u Rwanda. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. BBC Gahuzamiryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet murakurikira n'amakuru kuri Facebook Live. Tugome mu karere k'ibyaga bigari. Kuri wa mbere Burundi bwahimbaje imyaka 62 iheze kuva buronsi ntahe yo kwikukira.
mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agarutse cyane ku butwari bw'abasirikare b'u Burundi barungitswe gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umuhari wa M23 urwanira mu buseruko bw'ico gihugu. Ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, byari byatewe kandi iteka n'umukuru w'igihugu cya Chad Mahamad Idriss Deby Itno. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu ari Bujumbura. Mu ijambo rigufi risa n'iryuzuza iryo yarayashikirije abarundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakeje abasirikare bari gufasha kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagiriye ko yambika imidari yo kwitangira igihugu Lieutenant Nderabakura Montfort na Adjudant Nahimana Firmin, abashimagiza ku kuntu bahagararira ibirindiro aho muri Kongo. Murazi yuko batewe kandi Uburundi buraza gutamara kugira ngo ibishikira igihugu ca Kongo ntibize bidushikire ejo. Ingabo z'Uburundi zarakoze birashimwa gushikaho mbere novuga nti umwasi w'igihugu ca Kongo yavuye atangura no guhigira Uburundi, mpora muvyumva, ariko turazi yuko dufise ingabo zihagaze neza. Ariko rero iyo abantu bariko barahiga, namwe bene gihugu muri kanure cyane cyane mwe bwo gwaruka, ukwikukira kwacu no gukingira igihugu. Abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'abaserukira umuryango wa SADC bamaze igihe bahanganye n'abagwanyi b'umuhari M23. Leta ya Kongo ivuga ko ushigikiwe n'u Rwanda, ariko rwo rurabihakana. Mu bashitsi b'abanyacubahiro bitavye ibirori byo kwigina imyaka 62 iheze kuva Burundi bwikukiye, harimo umukuru w'igihugu wa Chad Mahamad Idriss Deby Itno, asanzwe ari mu rugendo mu Burundi kuva kuri uw'Imana. Ahawe ijambo yashimikiye hanini ku bikwiye gukorwa kugira imigenderanire y'ubutunzi n'urudandaza hagati y'u Burundi n'igihugu aramutswa igende neza. Le Tchad, mon pays, est un consommateur du thé. Le Burundi est un pays. Muri Chad, igihugu canje, turanywa icayi. Uburundi nabwo burarima kandi bukimbura icayi. None kw'isoko ry'icayi ibihugu vyompi bihana ibidandazwa ku rugero rungana gute? Harageze rero ko ubutunzi bwacu budufasha kubakira hamwe iterambere rya twese. Mu bindi uyu mutegetsi abona ivyoshimikirwa ko harimo ibisata vy'ubutare, uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje ko imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi ikomeye. Yibukije ko mu mvururu za 2015 igihe mu Burundi hagira harungikwe inteko mvamakungu, umukuru w'igihugu wa Chad w'ico gihe akaba n'umuvyeyi w'uya harubu ari muri bake biyamirije baranagwanya iyo ngingo. Gildas Hundimpundu i Bujumbura. Dusubire mu Rwanda, aho itegeko rishya ry'umuryango ryemerera umusore cyangwa inkumi wujuje imyaka 18 kuba yashyingirwa byemewe n'amategeko mu gihe agaragaje impamvu zumvikana. Hari abasanga iri tegeko rizaha urubuga abasanganywe ingeso yo gusambanya abana bato ndetse rikanadindiza imibereho y'urubyiruko mu gihe rwinjiye mu rushako hakiri kare. Gusa hari n'abandi bashyigikiye iri tegeko bavuga ko rizakemura ibibazo nk'icy'abana baterwa inda bakarera abana bonyine kandi abazi bateye bifuzaga kubana nabo bakazitirwa n'amategeko. N'inkuru tubasubiramo mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ndi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'umugezi wa Sebeya, aho nsanze abagore bahonda amabuye yo kubakisha. Muri rusange baragaragara nk'abakiri bato nubwo barimo abahetse abana. Uwitwa Nyirasabimana yambwiye ko yashatse umugabo afite imyaka 17, ubu akaba amaze kubyara gatatu ku myaka 22 agize. Namubajije icyo atekereza kuri iri tegeko. Namubwira akagira kugeza igihe imyaka ye izagerera, imyaka mizima yo yashakira imyaka 23 24 gutse. Nakuvuga ati ngashatse akiri mutoya, ni ibintu kumanza yakura agashira ubwenge kugihe. Nta mukunzi ni umusore nawe nsanze hafi aho afite imyaka 21. Babona wenda habayeho ngombwa ko wenda iyo myaka wenda yayegera mu rugo rwe, wenda ariko akabyara, ariko wenda ari mu rugo rwe, wenda yizeye ko afite umugabo nta kibazo. Kubera inda ziri kuvuka iki gihe, ngiye mbona rwose ari byo rwose.
Ku ruhande rw'ababyeyi naho ibitekerezo kuri iyi ngingo biratandukanye. Hari abasanga imyaka 18 ari mikeya cyane, ariko bakumva itegeko ryashyigikirwa mu gihe hari impamvu zikomeye zatanzwe. Uyu ni Teresifori Munyabarenzi wo mu karere ka Rulindo n'umugore we nasanze mu murima bahinga. Hari igihe bagira nk'irari ry'imibonano mpuzabitsina, ugasanga ashobora kuba yatwita ari ngombwa. Nk'umwana w'umukobwa aramutse atwite agatwara inda, iyo ni impanuka ishobora kuba yatuma yubaka kuri iyo myaka. Umwana akagenda agataha nka nijoro, iyi baratunaniye. Icyo gihe wajya kubona ukabona umwana aratwite, ubwo ugize amahirwe akakubwira umuntu wayimuteye, wenda bakaba barabyumvikanye ashaka kumutwara, nge numva bamureka nk'uwo nguwo akashaka. Uyu mubyeyi wo mu karere ka Karongi wariko asanga iri tegeko nubwo arishyigikiye ryaragombaga gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu. Yashaka ari umukobwa ariko ari umuhungu abakiri mutoya. Abakobwa ntago bagira imirimo myinshi yo kubavuna. Ubwo se nkaho umwana wawe w'umukobwa imyaka 18 umva umugabo wamuha umugabo kubera yuko abakobwa bari kwiyandarika cyane bakiri bato. Nyuma y'ibi bitekerezo by'abaturage naganiriye kandi n'impuguke mu bijyanye n'imyororokere Dr. Aniseti Nzabonima mubaza uko we yumva iri tegeko. Birashoboka kuko ku iyo myaka koko ubuzima bwe bwiteguye kuba yabyara akarera umwana, tukanongeraho ko buriya ibijyanye no kubaka urugo burya bidasaba imyaka. Kuko turabibona ingo zubakwa zigakomera siza abantu bashatse bakuze. Imyaka sicyo kimenyetso umuntu yagenda avuga ngo urugo ruzaba rwiza. Mu gihe asanga gushaka kare ari byiza, ku rundi ruhande asanga ingaruka zitari nziza zishobora kuvuka mu gihe abantu baba batashoje bihagije. Buri abantu bagomba kwigishwa kugira ngo bumve ko atari ugutegekwa gushyingirwa, ahubwo ko ari kugira ngo igihe bibaye ngombwa umuntu abe yashyingirwa. Ariko ubundi burya ni byiza mu bijyanye no kurengera ubuzima ko umuntu atangira gukora imibonano mpuzabitsina akuze, agashyingirwa ari mukuru bishoboka, cyangwa akabyara ageze ku myaka runaka. Burya nibyo byiza. Kuba iri tegeko ribayeho ni kimwe, ariko ngo ntibyaba bihagije mu gihe ritaherekezwa n'izindi ngamba. Hari abasanga hakwiye uburyo bushya bwo kwigisha kugira ngo umwana agere ku myaka 18 yarakuze bihagije, kandi bakanasobanurirwa n'ibijyanye n'imyororokere. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaha saa 12:52 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, niba ari umunyu rero sinamukongwa ko nyogokuru aryame mu nzu, ngiye kuwuzana yahita nyumva. Arahari se? Yego, araryamye ari kuruhuka. Genda umumbwirire ko mushaka. Honore, wagiye kwisabira kwa Ushombe cyangwa kwa Stefano ko nyogokuru ataguha umunyu. Uzi ukuntu yarakaye kubera wamututse? Erega ntabwo ngenje gusaba umunyu. None se uje gukora iki? Ni saa 12:45 kuri BBC. Reka noneho ubu twerekeze mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Uburayi mu mupira w'amaguru hagati y'ibihugu. Imikino ibera mu gihugu cy'Ubudage kuri ubu harimo kuba umukino hagati y'Ubufaransa n'Ububirigi. Nyuma haraza gukinwa umukino hagati ya Portugal na Slovenia. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Wicyana udukurikiranira iyo mikino hari mu Rwanda. Yves, ibintu byifashe gute mu mukino hagati y'Ubufaransa n'Ububirigi? Umukino hagati y'Ubufaransa n'Ububirigi nibyo koko no mukino uri kurebwa cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi. N'ubu no mukino ukomeye, impande zombi zirasa n'izigicungana. Kugeza ubu amakipe yombi yagiye mu kiruhuko anganya ubusa ku busa, iminota 45 irarangiye. Ubufaransa bwashoboye gushota rimwe mu izamu, bubona ndetse na corner 3, ariko nta kiravamo. Ububirigi bwo ntacyo burakora. Mu matsinda ntabwo bombi berekanye umukino mwiza, ariko buryo imikino ntabwo isa, cyane cyane nk'imikino yo gukuranwamo nk'iyi ngiyi ntabwo ibisa n'iyo mu matsinda bakinnye. Twiteze ko wenda mu gice cya kabiri umukino uza kurushaho gukomera kurusha mu gice cya mbere, ndetse ko abantu bagifite inyota yo kureba Kylian Mbappé, umukinnyi uhenze ku isi, dore
dore ko n'amasezerano ye muri Real Madrid yatangiye kubahirizwa uyu munsi nubwo muri iyi mikino atarigaragaza cyane. Urabona hari icyahindutse ujyanije n'imikino yo matsinda? Ugereranyije no mu mikino yo mu matsinda nibyo navuga ko imikino idasa. Mu matsinda ntabwo bakinnye neza ku buryo abantu bijujutira uburyo nk'abakunzi b'Ubufaransa ntabwo babonye uko bwakinaga, ko ntabwo bwigeze bwigaragaza uko busanzwe bumeze ukurikije abakinnyi bufite. Ububirigi nabwo nuko, ariko uyu munsi urabona yuko Ubufaransa buri kugerageza gutera mu izamu kurenza Ububirigi. Nyuma haraza kuba umukino hagati ya Portugal na Slovenia, aho umuntu yakwitega iki? Ni umukino navuga w'uruhande rumwe, uruhande rwa Portugal, nubwo bavuga ngo umupira uridunda, ariko Portugal ni ikipe ya ruhago n'amazina akomeye mu makipe akomeye y'i Burayi. Sinyibona yatunguwe na Slovenia nk'uko byagiye bigenda mu mikino yindi igiye. Nk'ikipe ya Portugal imaze igihe muri iki gikombe kigiyemo inshuro nyinshi cyane. Ikipe ya Slovenia yo ni ubwa kabiri gusa igiye kugikina, mu gihe Portugal yo yanagitwayeho. Amahirwe menshi arahabwa Portugal, so gutsinda uno mukino gusa, ahubwo iri mu zihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe iki ngiki. Hagati aho naganiriye n'abakurikirana cyane ino mikino ba hano mu Rwanda, baragira icyo bavuga kuri iyi mikino yombi. Portugal rero ntabwo mbona ko ibuze gutugurwa cyane. Ikipe ifite abakinnyi bakomeye, abakinnyi bamenyeranye, ndetse bashaka no kubaka amateka. Bafite iki gikombe, bazi ibyo ari byo, ndetse na Ronaldo uri hariya ntabwo batuma baruhuka. Umukino uhuza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'Ububirigi, mbona Ububirigi bitewe n'abakinnyi uburyo bakina n'ikipe ihari, nk'Ububirigi nabaha nka 51 kuri 49 y'Ubufaransa. Yego Abafaransa barimo barahabwa amahirwe, bafite ikipe ikomeye, ariko none ku bijyanye na rutahizamu, nta rutahizamu avuga ngo uyu nguyu yarakanganye araza gutsinda igitego umuntu uwo ari we wose. Umukino w'Abafaransa n'Ababirigi bo urabizi ko bafitanye amahari akomeye cyane. Ubushize bahura mu gikombe cy'isi ndakeka batsinzwe 1-0, bituma bafite inzika. Ariko nubwo bagira inzika byose, inzika ntacyo yavuga, nuko nzi ko Abafaransa ibyo byose ko bigende kose babivuze ko batsinda. Ubusatirizi bwa Mbappe, bwa Griezmann, bwa Dembele nta kintu kigaragara burakora. Ahanini jewe nabonye barasa nkaho badafite abakinnyi beza bo ku ruhande rw'Ububirigi. Nabo nuko nabo bazamutse ari aba kabiri, kandi bose barazamuka ari aba kabiri nyuma y'amakipe atazwi cyane. Ni umukino uza kuba urimo imibare myinshi, kuko ari we wese yatsinda undi, nubwo muri grand rendez-vous nk'izi ngizi Abafaransa aribo bakunze gutsinda Ababirigi, kuko n'ubuheruka ngira ngo barabatsinze. Yves, nahe makipe amaze kubona itike yo gukomeza muri kimwe cya kane cy'irushanwa? Ubwongereza bwaraye bukiriye hamana, bushobora gusezera Slovakia buyitsinze 2-1. Ni umukino wamaze iminota 120. Nyuma yaho Espagne yasezereye biyoroheye cyane ikipe ya Georgia, itsinda ibitego 4-1. Kuwa gatandatu Ubusuwisi bwavanyemo umwuka Ubutaliyani bwari bufite iki gikombe. Abasuwisi babutsinze 2-0, naho Ubudage busezera Denmark nayo ku bitego 2-0. Bivuze ko Espagne izahura n'Ubudage kuwa gatanu, naho kuwa gatandatu Ubwongereza buzahura n'Ubusuwisi. Niyo mikino tumaze kumenya uko izakina. Urakoze cyane Yves Bucyana udukurikiranira iyo mikino igikombe cy'Uburayi hagati y'ibihugu, imikino ibera mu gihugu cy'Ubudage. Mu kusoza n'amakuru rero nababwira ko mu Bufaransa, nabibutsa ko mu Bufaransa nyuma yaho ejo ishyaka rigendera ku matwara akaze iburyo muri politiki rya Rassemblement National ryaje ku mwanya wa mbere mu cyiciro cya matora y'abadepite bacya baryo muri politiki, barimo kugerageza kuribuza amahirwe yo kwegukana ubwiganze mu cyiciro cya kabiri, aho barimo kwiyemeza gutanga umukandida umwe rukumbi wo guhangana n'umukandida w'ishyaka rya Rassemblement National. Naho Israel yarekuye umuyobozi w'ibitaro bya Al-Shifa byo mu ntara ya Gaza nyuma y'amezi 7 yarashize imufunze. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Kabuza Miryango.